Political campaigns for the upcoming European elections are entering closing stages in Bulgaria. June the 7th marks the end of the campaign period for Bulgaria ahead of the June the 9th elections for representatives at the European Parliament. Leading European figures like Commission President Ursula von der Leyen have lent their support to former Bulgarian Prime Minister Boyko Borisov. His conservative party GERB is leading in the polls. С нашия глас ще направим така, че Европейския съюз да се управлява добре следващите години. The country will elect 17 MEPs, voting simultaneously for their own snap election for the National Assembly, which will elect 240 members of parliament. The national snap election comes at a time of corruption scandals and Russian propaganda flooding the country. Pro-Russian far-right party Revival could reach up to 15 or 16% of the votes, according to polls. Премахване на санкциите срещу Русия и компенсиране на българския бизнес за щетите. Премахване на военната помощ за Украйна, както и даване на гаранция, че няма да бъдат изпратени български войски в Украйна. На пето място, предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. Това са важни, наложителни, изключително успешни мерки, които трябва да бъдат предприети буквално в рамките на следващите няколко седмици. Сега, преценили сте, господин Костадинов? According to the polls, Liberal pro-minority party, the Movement for Rights and Freedoms, could gain 13.5%. Closely followed by the anti-corruption reformist force We Continue to Change Democratic Bulgaria, with nearly 13%.